Inaprobahan ni Angeles City Disaster Risk Reduction and Management Council o ACDRRMC reng binayong plano at panggastos ng Local Disaster Risk Reduction and Management Fund o LDRRMF para king banwang 2026 hingga na pa na first quarter meeting inyang February 5 King Angeles City Disaster and Emergency Command Center. Penny muna ng Mayor Carmelo John Lazatin II ipamuntok ng council ing pulong at egunan dareng miyaya liwang tubod kareng departamento ng syudad, ahensya ng gobyerno, non-government organization sa taluapang stakeholders. Kapag nasaning meeting, ing ipagtibay prioridad at pamangamit ng pondo ang magsilbing batayan king 2026 investment plan ng LGU. Pisabyan keti ing pamag-align ng proyekto, programa at aktibidad ng konseho ang makatud king disaster preparedness, response at recovery. Dirikdik ng Mayor Lazatin, ingulaga ng maaga pa pamagplano, malino komunikasyon at matibe koordinasyon bang aprotektan larembye at pibandyan dareng Angeleño sakaling mika emergency. Kapamila taning balabalaw sa pamagplano at pamisasan metong manatiling makatutok king LGU ning Angeles king pamagpatatag king kapagsadyan kareng sakuna at king pamagpanatili ning balabalaw sa serbisyo publiko king gana-gana. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga, balitang tutuking Balen, susuyo.